Hello my people, turabasuje nanone tubahaye ikaze muri Samutech. Nanone bantu mukunda kubana natwe no gukurikirana ibiganiro dukunda kubakorera. So tumaze iminsi dutuje, ariko iyo dutuje nuko hari icyo tuba twicaye turi gushaka, cyane cyane ku bintu muba mwaraduhaye nk'umukoro kubakoreraho kugira ngo tubashakire amakuru, tubaha amakuru meza yizewe kandi azirana n'ibinyoma. Kugeza ubu ngubu rero tubafitiye muri Samutech ama offer menshi. Girute ama offer menshi, tubafite ama offer menshi atandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane twibanze muri Europe, uko niho hari ama offer agerageje gusa nkaho yoroha ahandi mu bindi bihugu. Nubwo biba ari ibihugu byiza, nabyo ama offer yabyo aba ahenze kugira ngo umuntu apfe kuyigondera biba bikaze, cyane cyane umuntu uri gushaka akazi cyangwa ushaka imibereho. So rero tugufite ama offer atandukanye mu bihugu nka za Malta, za Poland, Czech Republic, ndetse Slovakia na Malta. Aho hose ni ahantu tugufite ama offer kandi ku buryo bushobora guhendukira buri muntu wese. Sinzi icyo kintu mvuze niba abantu mucyumvishije. So twabahaye promosiyo rero ku bantu muri ibyo bihugu tuvuze hejuru. Harimo igihugu dufite turi gutanga promosiyo, aho noneho initial payment cyangwa gutangira amafaranga yo gutangira usabwa nibura amafaranga 350 y'amanyarwanda. Mwumva ko ari amafaranga, ntabwo navuga ko ari makeya ku muntu udafite uko ahagaze, ariko ugereranyije n'andi ma offer wasangaga ahagaze mu $1000. Iyi niyo twavuga ngo ni offer iri very cheap. So rero ni uko nguko bimeze. Ikindi twifuje kubahaho agasamare gatoya gusa, turi buze kudoropinga ikiganiro ku YouTube channel yanyu, muze kwisura murebe ikiganiro turi bushyireho kuri uno mugoroba cyangwa ejo, gisobanura ayo ma offer ndetse n'ama opportunity ahari kuri utwo tuzi. Requirements ni ku muntu ufite icyo twakwita willingness to learn and to work, ku muntu ufite ubushake bwo kwiga no gukora. Imyaka kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 45, ariko aha ni ku kazi tugiye guspecifyinga mu kanya, tugiye gusobanura n'akazi. Ntabwo ari ku tuzi twose, ntabwo ari ku tuzi twose. Ahandi kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 55, waba ufite amahirwe. Ariko nizeye ko umuntu wa 60 rwose, nta muntu wa 60 uri bumpamagare avuga ati samushakira akazi. Hari nako dufite kuva ku myaka 18 kugeza kuri 50. Ni ibyo ngibyo. Nta work experience usabwa muri utwo tuzi. Ni utuzi bagutraininga and then ukaba watangira gukora. Accommodation, baguha accommodation muri abantu hagati y'abantu 3 n'abantu 4 per room. Iyo ukeneye exception yawe nk'umwihariko, hari cost bagucaginga kugira ngo ubeho uri utuje. Ni ukuvuga ko mu byo baguha ibyo kurya, bakaguha microwave, bakaguha kettle, bakaguha izindi cabinets uba ukeneye kugira ngo ubashe kuba wakora akazi kabo utuje. Ikindi baguha transport y'ukwezi, bakaguha medical insurance ndetse n'izindi assistance ukenewe kugira ngo ubashe gukora. Ikindi baguhereza work permit. batanga work permit y'imyaka 3, ariko ishobora kongerwa. Work schedule kuntu yabo ibihagaze. Work schedule ni hagati y'iminsi 5 n'iminsi 6 mu cyumweru. Ni ukuvuga mu cyumweru ukuramo iminsi 5 cyangwa 6. Haba hari amashifti, shift yo kuva shift y'amasaha 8 na shift y'amasaha 12, biterwa nuko shift wowe wumva ufite imbaraga. Ukora udushift tw'amasaha 8, akora 18, akongera handi angaha agakora 12. Hakaba na shift icyo twita floating rest days. Ubwo ni nka break, baguha break muri iyo shift y'amasaha 8 n'amasaha 12, baguha break ebyiri. Break ya mbere aba ari y'isaha n'iminota 15, indi hagati y'isaha 2 n'iminota 30.
uba wemerewe gukora amasaha working hour mu kwezi ni amasaha 250 kugeza ku masaha 300. Aha ni ukuvuga ko rero shift iba iteye gute. Ahangaha ni ku kazi twakwita ngo ni warehouse mu nganda. Ni ukuvuga ko shift ukuntu iba iteye, tuze tubagere ku mashift ukuntu aba yoroganije mubashe kumva ukuntu biba bimeze. Shift iba ihera saa 12 za mu gitondo kugeza saa 8. My friend, urumva uba wakoze. Indi igahera saa 8 ikageza saa 4. Shift y'ijoro ku bantu babishobora ihera saa 4 z'ijoro ikageza saa 12. Uba ukora amasaha akure kano kazi ko uba ukora amasaha 160 n'amasaha 200 mu kwezi. Ufata break iminota 20 muri shift y'amasaha 8. Salary ntago ndi buze kuyimeshoninga hano neza, ariko ndi kubona ari hagati y'amadolari 28 na 32 mu gihe cy'isaha. Ana hari 21, 23 biterwa n'akazi uba wabasha gukora mu tuzi tuba turi aho ngaho. Ikindi baguha accommodation nk'uko twabivuze hejuru. Muri utwo tuzi baguha accommodation, bakaguha aho kuba. Accommodation irimo ibintu by'ingenzi umuntu aba akeneye mu nzu. So rero harimo utuzi two gukora mu mashop, mu ma warehouse, icyo twakwita brand footwear, bag, accommodation, accessory. Aho ngaho ku bantu bize ibintu bya electronic ushobora kubonamo akazi aho ngaho. Utundi tuzi katurebe n'utuzi twinshi, cyane cyane n'utuzi two mu nganda, mu ma factory, mu ma warehouse. Utwo tuzi rwose nitwo tuzi kuri ubu ngubu twavuga twuzuye. Utundi utuzi tw'abashoferi, abantu batwara, abadelivaringa ama goods. Utwo tuzi turahari. So rero reka tubese nk'abashoreje hano, gusa tubashishikariza kuza kureba ikiganiro turi buze kubashyira kuri YouTube channel ya Samtech. Niba utarakora subscribe waracikanywe, ntabwo uzabimenya aho byabereye. Saba mugire impera z'umugoroba mwiza, munatangira icyumweru neza. Ku bantu rero bifuza ko ejo tubonana, byaba byiza booking appointment kuri uno mugoroba, mu gitondo ejo tukabonana, tugufasha, tuguha serivisi wifuza ko twaguha. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Yes my people, dore ama offer rero tubafitiye nayo ngayo muri bya bihugu nk'uko twabibabwiye. Ama offer tubafite ama offer muri Croatia, tubafite ama offer muri Serbia, tukongera tukabagira ama offer muri Malta nk'uko twabibabwiye, tukagira muri Hungary, tukagira muri Poland. Dore hano ni amayero 400 ashobora kugabanyuka akaba 300 cyangwa akaba 200. We never know. Hano icyo dushaka kubwira abantu nimukangwe na bino biciro, ni ibiciro biri temporary, ntabwo ari ibiciro biri fixe. Ibi ni ibiciro abantu bashaka kunegosiyaho bigakunda. Ni ukuvuga ko wenda reka duhere hano kuri ya Poland. Kuvuga ko kuri initial payment cyangwa kuri tugitangira initial registration dukina passport yawe iscaninze full page, ndetse na ID iri scanned muri both side, imbere ndetse n'inyuma, ndetse na CV. Initial payment ni ukuvuga gutangira amayero 400, ashobora kugabanuka cyangwa akiyongera biterwa. Nyuma nuko uhita receiving icyo twakwita ngo ni job confirmation kubo twakorera. Ndakeka ko bamwe bamaze kuzibona, ni zimwe twabohereje kuri email. Ikindi processing ishobora gufata hano bavuga ko ari 2 weeks, ariko twebwe akenshi hano
dukunda gutanga nibura amezi 2 cyangwa 3, bitavuze ko no muri bino byumweru 2 ushobora kubona bagusubije. Ikindi ubwo step 2 ni ukwakira tubona work permit, noneho hagakorwa na second payment, ubwo noneho tukakira work permit. Nyuma ya work permit ubwo habagiyeho kudiringa na ambassade. Iyo ugiye kudiringa na ambassade rero biba bikenewe ni ukuvuga ko uyu mukoresha waba yaguha accommodation, kaguha letter invitation iguharinga mu kazi, ndetse na contrat iri grant letter cyangwa contract, noneho igihe ubuteganya kuba wakora. Noneho working permit, ni work permit yo igifasha amezi 2 ariko nta nubwo yagerayo. Ubwo twigire hano kuri application nyirizina. No kuvuga ko hano kuri application nyirizina umuntu asa gusabira appointment muri bino bihugu bitandukanye. Hari abantu bishyizemo ngo Poland appointment ntiziboneka, niko byaba bimeze mu minsi iri imbere, ariko kuri ubu ngubu barimo barazitanga. Kandi iyo bitakunda ko uyibona muri Tanzania kuko hari umubare w'abantu benshi, ushobora gusaba Kenya cyangwa ugasaba mu bindi bihugu, ugashaka impamvu igaragaza ko uriyo muri icyo gihe wasabaga appointment, nta kibazo barakwemerera ukahakorera. Niyo navuga ngo isa nk'ihendutse mu ugereranyije n'izindi zose. Even ni Hungary nayo birakunda, nayo ni nziza cyane rwose. Cyangwa muri kubireba byose ama requirements aba ari imwe, uretse ko hano hiyongeraho police clearance, ndetse na travel insurance. Travel insurance ni ku muntu wese ugiye kujya hanze, cyangwa icyo gihe rero udiringa na VFS, ni Hungarian Embassy cyangwa VFS mu gihugu cyawe. Mu Rwanda rero dufite VFS ushaka kudiringa izi noze. Even na Malta naho nuko nguko, nayo nuko nguko, usonga ko ibintu biba bihagaze.